Kathoshe mwanya muno kiwe mutegeri nontu bwa kuona kanya kuatana batu Nteto chia Weru Jumaine Antonia Morin kinyambitwa wini wa Kinyero na mwona leto mathithi otuko Weru ari Morin kome ya Imwe ya ira tukuthuranirite rwari. MCA kuwa bakoya ni irore kuromba Rais Ruto kubwethia Meru Metropolitan Service. Bunge kubwithia kamiti ya kuthikira rwari ro kwingata Minister Bangavana Kawire tene orea biashara bachianite otongeria rwari atika gavana na MCA. Bunge ya kaunti ya Thaa nithio kulokia mubango ya weti na mbere bwa kaunti huyo mwaka ya 2024 na 2025. Mambura yo kungwira na 50 barabara eketie kugimarwa giontoira kubwetheka ntere cheyembe. Kakwata ogeni orenge tukiambiriria ni ati mauntu kaunti ya Meru rwari yonekete kwithia kiokia mukondo yo mweru nyuma ya MCA kuwa bakoya ndirore na kuandikira Rais barua umuromba kwethia Meru Metropolitan Service bario wa Meru ikinyete kuombeka muno gukethirwa na thirikari ya mwanyere kalwamira weti na mbere bwa kaunti kienda ngwete kaithire kilinta bari timeari oria wati mbarubanga Bangavana Kawira Mwangaza na bobarumbirite kuoyania saini kuma kiaringi kura bakienda Rais endekethia kubunjo ko kaunti kenda Meru bakethira becho kandebene muthuri murio kinatwambiriria na riboti yo. Nyuma Gavana Meru kora Mwangaza kugate ikundi mwanya ibi murombete byambye kuthura ni irole tendene kaunti Meru indire mwe kubunja kaunti ji nando batoka cia sene na ukama kuonekana ikundi bibi bikiambye kuthura ni irole bibi na mthukira narua mbunge ya Meru ibaciumiritie kwekinya bonandi bakambye mutaratara jonge jo kuthura ni irole nikenda gutigira kaunti Meru ikwithwe kiathura rwanginunge mwanya Deru Meru County Metropolitan Services rwaru atigira witi na mbere ibukuonekana kuri wananchi bejire rukiri bakiuragia Meru enenkero Meru Metropolitan Service yare enenkaniri na Nairobi songwa kure moritangugi gavana na arare miro ingugi batwe kinya totaginya county assembly torigwa na kuthurania seisa cio bunja county nonto na nogia te kwenda oritangugi utwararia we na eto kwenda munga mkono wa ana lakini yake ana Meru ete mama nonto igitarire ori raja mara wa kuthurania signature na ethingata na suspension Meru ningene kanwa ki Meru Metropolitan Services Meru Metropolitan Services nayo je twitire ngugi gavana agietera ithurano bia 2025 bia kumwania twitairwe ngugi ni Meru Metropolitan Services na jau tuka support bau baretere oje kuthurania signature na ikinyere president Meru County government inenkanirwa gi Metropolitan Ameru iba kwenda ngui na batu itwa kilokeria budget na tuirede nya ukilokia supplementary boreta Meru Metropolitan Services eta tubangire turetere Meru Metropolitan Services na itokuwa atambaru Ameru barabaretere petition ya kuambiririo collect signature bamireta assembly kenda Ameru baruterwa ngwe baraba kwenda kuendelea siasa na bobendelea. By this time mbecha chiejire kuma njurae na mwanka narua Ruto omenye mbecha chia kuchia Meru ira chiejire naja kuma njurae mwanka narua mweri jwa 11 potengo gechiarita kwau netokoromba ukwa tweka ngabana no tokakora moiko ritangoge neto nenkere Metropolitan Services nekenda mwananchi wa kawaida aliterwango ida mna bubu bogo batukira joka ndebene kairi ukaja kutha bubu ni bwatu makaunti Meru ithwekerungama nenyato tutena thina ucoka ndebene na tugacinda twina surety nora tukara wananchi betu atu tuisasa wa mashinani tutena thina na ngugi cietu ira batutumire gwita ituitaga nenyato tuithia impeachment you know to public participation na bakeja batu support ya kwemando tuthithagia jate atu ete oticiwa tukira wa county kabunjwa na tukana kambwire ote mutongoria utongorie ne ana kuthurwa kura ate ana ntuku imwe kinya na uge akwethera bibyo biatuma Meru ethethuka ige akwethera bibyo biatuma tuona Meru urake ate bia Meru ankwire ote msia ai no bwa kwana ote msia no bwa kwana no nto kwana kana inya 2027 ekinya ndenda kuria itare munya ikware na MCA nkorokie 45 batokera MCA 10
eitare ya kiraito ikurare na MCA ko 45 wachokere kenda kabengete gavana mbati tole MCA sto duka ojo okeba mwananchi wa kawaida akiona kama atue amona ngavana itwe twe na thina itwe tetuinde kuthuranwe mero one amani mero one maendeleo na wendi baona ndi ni kuona mawatho yaja kukitu ni county assembly ya Meru ya kuthoja kiringatirwa mono ke mantu jegie barabara irie mbecha chieto wachia basari kenda na betu bathoma au muswada ura wakilukirwe twailerie tuona milioni 3 itekwana ana bathoma no twana bena thina nyingi twea tukarande na tukilukia milioni 5 per ward thai iba nenkanire advertisement ya retention enhancement fund ira kayo ira twita basari kukwetu thayo kya kwenda kwa iliambia ira banenkanire ite basari kana ira bakuicho bakanenkanira ne milioni 3 turienda kuri otire ni MCA are milioni 2 kana ibo batia milioni 2 na inatia ita kyo kyo tukwenda kuria twakilukiria milioni 5 tukimenya thina ira antu betu bena nyamoje gutwa MTF kyo igentu imwambora munene Meru eje na oni kaja chama ni barabara ituretete muswanda next week twakorigeria MTF itanguge Meru kaeri na toto menga completely tota kuinga MTF Meru nonto au neo mbechi gwikwa kenda chieta kugirwa nyuma kaire chia Meru chiwa baatu tota kurigeria MTF na turendo merigeria na mbele na nyuma kenda tubetu bona kumarira chia kuthithia barabara boka kuandamana ringireni heshimiwa benu thimu be babwatie maandamano nonto bo bakutheta bakuluke mbecha ngavana akure akuritacio ni barabara abo njira barabara boya so bukandamana buterete heshimiwa benu be babwatie mbi maandamano yara at least kenda kinya batu tukwenda witira barabara na injia katukudeal na mtu akurongo na kuringana na MCA baba nandi ara ukinyite kolonia ngavana Meru nole migwita ngugi kithumi atongire mubango na ijo kuliro insaini wo kwiwo ni tekandi na thina kankuga ndikiambia ngaruni barabo shaina maratasi na ribenderea gushaina wathitore mingu getwane na nyanto baki ago ingwete kibo kuona wewe ngwa kubwiro tingu kya goita no te akumba kwa seni uba kuthurania kawira tukianya kawira mwaniriye niyo no ndo ago confess ketha muntu ngwa ago confess ate uitanguge na ate kumba ngugere gwetinda kwithenia bakaire ote muntu engeta gavana so okay akwethera batwe turawire Meru etere watwailete ya metho tutisho tukanwa kenda tutekauria chioria bira tubateri kuria assembly erutangwe yayo ere nenkeri katiba neke yakwethera bibyo byatuma Meru ebunjwa diversion yembecha iria itengi gweta kulitanguge nge itetekeretwe ndene PFM kulitanguge itena policy framework itetekeretwe like recently itwakurukiria mbecha cha kugura ng'ombe live animals lakini mbere tuona policy documents tuambiria kuona ng'ombe gaikwejanwa kwi mantu ja twa complain ni onto bakwethirwa constitution yete kuthingatwa the PMF fact ira tukumenya ni ndira na mantu ja finances yete kuthingatwa no tere any one time tukeza kwirwa we untu tuthithitie butere kanite na uria sheria ya karijo untu to follow the rule of ngavana saini kyo ya uni antu baba no to no tukona no bakoya na bere bete ba collect antu baraba thiri tuirwe mwanka thai batena bya kuria batena ndracha cia wetera nikenda mbesa ira cia yanirwe itekombe otwekela kana itekombe kuijwa kana itekombe kurewa nikende komba kurithira antu betu nkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Kathoce mwanya muno kiwe muthuri tugita na mbere ni ati nkucheni gita na mbere okuyirwa kaunti ya Meru kaunti muturie Thaa Nithi ni likithetie ngwataniro itandatu ati kathirikari ya Thaa Nithi na ikundi bingi bitebia kithirikari kenda kuringa njeki weti na mbere kaunti ndi ukulingana na riboti ire kinyithetwe metheni ya speaker imukaririete wa kamiti ya kigina noe Muriithi Gaturo ni ati ngwataniro eka yetumi muno kiukuria kaunti ya Tharaka MC bachokete bakulokia ndekethia miradi ya witi na mbere ki mwaka yo 2024 na 2025 Samuel Gaishimena chio kuma kaunti ine ya Tharaka
Gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muche wa Kathwana munthi kiririta mwato wa njuki ara ripoti ithanthatu ikurukitwe ikonie mirandi ya gukiria urimi ira iri rungu rwa rugamiri bwa thirikari nene, thirikari ya kaunti na ikundi bia utethio bwa kimbia. Ripoti ino ira inenkanirito ikaroni giki ni MCA wa wadi ya Karingani Murithi Gaturo uranwagwe mukaririgiti wa kamiti ya kigina gikaroni giki ijo cia mbere kwarirwa na gukurukwa ikaroni giki amwe na kwigwa ngwataniro ino ichigitwe ikiruta wira wa kagita. Twina document imwe ithanthatu ikiambagiriria na ndaninda iria ratwire thiini wa Tharaka Nithi itutethagiriria thiini wa macibitari no lakini tutanagia kagita kwigwa twina agreement iria i approvetwe ni assembly. Enu ingi ni iria ya informal sectors iria thirikari ikuthie kuria kwina slums ikiambagiriria gutethereria ku improve those slums na nikenda ntumagia na nyomba sawa. Mbuge enu ingi nayo ni ASNDP iria turaga thiini wa Tharaka Nithi eno ni ngwitikia yambiririe 2014 na ngwitikia ilari phase ya kairi na ni kwe extended time nonto mbele ilari nthiri 2022 yongererwa time kwa une gitumite twita assembly turamiretete thiini wa assembly nikenda twame approve aquaculture iria twarageria samaki na ni ngwitikia nayo ni gucageri kukugweto Tharaka Nithi no lakini gutana kinya ending document ino iretwa thiini wa Tharaka wa assembly. Kuringana na Gaturo kuma ende ugu MCA bakaigagua bagichunkuna uruti wira bwa ngwataniro ino. Anto maria monthe matunenkagira grants kana maria matunenkagira conditional grants mbeca iria macaga na conditions ya kuga wira uria ikaruta mbere ni twaciikagira budgetini lakini itegucaga ikifactor muno nimbi makalutha kogu thirikari ni achenjirie PFM Act 191 ekila A ne yauga document chionde gukagia agreement yonde muntu agacha dona kana kagwa kwine ya national government kana ya kumako ne bati kwigwe gikarukagira thiini wa county assembly na nikenda county assembly yomba kwigwa gikerukia agreement in na county assembly karega thirikari etebati ku enter into that agreement. Gukurukua kwa ripoti ino kujite nyuma ya akari kinyabo kuruthirwa ikaro bia kurua guge bwago bukonie mirandi ino ya gukiria urimi. Document ino cionde gitumito ciariririe nuntu watho umwe to represent mwananchi na nigitumita kamite ya budget turanire ni wega tuciirete itweke approved by the assembly na nikenda anangava na kieta into any agreement amenyage ati ana support ya mwananchi. Mbuge document ino cionthe ni ciathire public participation na public ni ngwitikia ni athire yetikaniria ni auga ati ni makwenda these donors na ni ngwitikia tuyo autori na ino tukagia powers cia kwigwa tukithingatia nembi donors ikumba kwigwa ikiruthaga gwetu. MCA Babankuruki ibakurukitie ripoti ya mirandi ya uthina mbere ira ikwirigirwa kuruthwa ithirikari ya kaunti mwanka wa 2024 mwanka wa 2025. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kathwana gichigo bunge ya Chikaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Abiashara kaunti ya Meru ibaishumiretie na kuwa baichi anotongeria rwariati ati kangavana MCA na atongeria bange kaunti ya Meru ethira ngwataniro ikonekana bari o mantu yakinyete nya biashara chocho watini bwa kuringika na beta yari utetheria ukinyamuthia nkuchenira chietete ambere okuyirwa kenda mantu yatathoke nkoloki muthuri murio kinaranirite nabo na atutumira riboti. Pamwe ba biashara na kuma kaunti Meru batongerete mukarigito wa Chambers of Commerce no ndo shwa mungania na ibashumiritie na kura kaunti Meru ikinyete kimando gya kisiasa ijatumitinya ondorire betha bakira kaunti Meru na biashara chetho ikina manthi mono nonto tanto babengi bekonda kuyandene kaunti Meru kumania ndo izi na wendi baona ni kono tongere punde bukaranthi na kuthia thina izi kwina investors baba ingi baba yete Meru baruga bateja Meru mbere baigwa the political direction iraitite. It is our special appeal. Bonde baba ni antu batuki antu ikana. Amiru to 1.5 million. Na iko raere agenda isiasa yake ende tutita biashara na ikenda tukari siasa na tu siasa turetera hiyo Meru tafadhali antu wetu wa Meru tugeto shwa antu ome itukale nduru no tukure itwaringire. Iyi ngindura mawe tukwira kwena impeachment kairi kuthithwa itugua kairi kwena signatures mantia jonde utiro jaga tuma Meru itambere
katugwa turi antu babiashara na antu bamiru na ndio ndio twikendi itwaringire kura no tukura inge tukuringa itweje na ndezo karenduro baraba twatadire batwitira ngugi kiri leadership emero kuma governor gweta MPs gweta MCAs mbuge meru ne meru residents utena muntu ena preserve ya kwithira mere ugeta go witite no tuchiekera ndoni Kenya musima and even beyond no tengo ge kwenderea na ro biashara nyinge mono ikoinga na gukethwa kwina okiri tuomba gwita ngugi in a better way ioma mero twina itukwaga biashara itukwigwaga ni bejete tukaigwa booking ikwa cancelled na manto jajonde jare ya penonto bakwithirwa environment yetu mero ite conducive environment yetu itotally polluted na tuendelea uyangwe turuza road na mikawa ya kwaga ageni keka thira tugeka ingo amuna bobo bagwete watho bra bwerigiri gwikwe mwingi ndoge mantu anchobi bategwetikanirie nabu nontapo kongera mbeche nyingi ira bakethwa bakiria babejite baturetera biru go propose kongera kairi fees iri antu barayaga na miru baruga na atu antu babiashara turuga muri go joro tukamatite twire license nkurukiere license 10 no te bara bakora mikawe ni kuongera fee ntekwetika kugatetheria ku fight the abuse itobatio chwanjirenge ya ku fight the abuse lakini te kuongera fee uni nkithogania nchobi weja kuthukiana betu ina nara yumaga mbere mane bati kurwane gatiga kweja twachoka twa provider antu betu bo banyunyaga nchobi an alternative na injegere te bathukia afya ciao na baatwe tole wafanya biashara bars na night clubs ito gwetikeria tukauga nchobi ne gwireta kwa regulated na to in the forefront kabisa kuona na beto batera ule nchobine lakini nchobieje itiomba kurunge kwa nontu bokongera fees nontu kapugeta buingaga na boa inga na bakachoka nchobine winge chia leja hapa na pale amna bubu baromba kaunti miru kagite kana bakothie mawatho ndege ya biashara baketha bakibeta nikenda bombo karanthi methene mwe injire mwe kwagithio ntu bubu tore team ye on the rendene hospitality to represent Kimbundi Bundi alcoholic nonto we are part of it to represent and Bundi kwa form together kwa nasiroti to tigirwa a representative but to the hospitality and I think even chamber nonto it is the mother body ya ntoma biashara bondi in this country na bato ndi na matoke ja gwetekirwa twithirwa turi involved when act regulations regulate kunga indiba operations tuomba ku arrest illicit brews na tukomba ku nyinyi mantu ja drug abuse and substance abuse kenda na betu Pedro bakaribwega so biashara tubachuira mbese yu tukobanengera ge taxi yu bakurira mbese yu kubirwa shumita kera ntu biashara na shumita kera miru na nde antu irwa ichikarende uruchi chibangwe chitira antu ba mirungu nkiripotera Weru TV Mbunge ya Meru ni shokerete nyuma ya rutha rwa kaita gaka yaraba mukirete barua kumake bamwe baringi kura ba Meru bakenda kwebela kwa minister na maabitha bange kaunti ya Meru Speaker Yobundi na tumirete kunenkanira kuthikirwa kwa maromba ya barua ukie kamitira yatongerwa ni MC wa Kolotono Gachiri Muthuri kamitira ina memba ba kamiti ochonko na ritingwe ni oleba na yotegera watho na Kyoto ni ojela chirerio kinyariboti yombere ya mbunge undeni abiumya biele bieyete. The petition from the public, Mr. Speaker, even before Mr. Speaker, sitting down, waiting for the which the public have brought to this house. I have committed this petition to the Joint Sector Committee on Labor, Public Service and Social Welfare and Justice, Legal Affairs and Cohesion, in accordance to our
standing orders to deal with the petition and report back to the Honorable House within the next 40 days, pursuant to standing order numbers. So the joint sitting committee shall be chaired by the Honorable URETERI, being the senior and honorable chair. Nitumbite kwewa petition kana mararamishi jarade umanitie na antu bamero antu nkurukia ngiri imwe barabara andikire petition yeu kana romba reu rumba kujage county assembly emeru tumba kuda tugitegera ibombete kwethira bakiuga mantu jamwe jama ingi sana na boga thirikari emeru rimwe irire mwakwethira tuku perform kire expectations ciao nonto boa aritinguge barabareku chief officers the cabinet executives barabario na kinya officer bangi barabombete kwetha bagi petition yeu kwa unebore tiena giteo gikinene muno bamwe bao bombe kwethira bake no kwanguge na bangi bedire bake substantive batie kwetha bare acting ni haki ya mwananchi na ni haki ya wananchi kuandika petition kulingana na article 37 ya constitution ya Kenya, kuandika petition then assembly kuhusu gintu kionde ka untu burabu linda kumenya kana burabu enda buthido so tukuona petition ne ekunengalo kamiti chieto chio ijere so twakaranthi petition yeruga iba kuromba twebeye gitene mawaziri kadhaa, chief of staff, county secretary na bangi wote na eto wakaranthi twe kamiti tutegere na tuchunkune na tukabeta. The speaker. Thank you. Honorable Jennifer Moroche, Honorable James, then on the Mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongela netete ambere na kubangania riboti ni bwakenda utirito kunekeria yo na njire kinyanirite kindeto cietu cia Weru thaa 3:30 tugitana mbere ni ati rwangirwo thithia no gai bonda Weru Kemsa rwariba kinyete mbere ya kamiti ndene ya mbunge ya Senate kendo chokia bioria biege mathina yara yarumirite rwangirwo Kemsa yuwete kaunti ya Meru inera ndoreoria milioni 89 gatante mwe bakiwa ati ibetete ambere na kwaranire na thirikari ya kaunti ukumenya burera nduriru kethira rikiri wa Kemsa ne kathete thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi bakiwa bena Weru bonene bwa kuria marando yo bawete thinera nene irumirite rwangiro ikuthuka kwa ndawa mwaka nindi betete asara bilioni 1.8. Mwandiki wetu wa Nteto kuma mushi munene wa Nairobi Anthony Wakathenya na atumenyithie shona njira ikinyanirite. Nkiama nene ya kurungamira uguri na wendia bwandawa na into jorigitani ya Kemsa riu rigwa thirikari ja matora jina deni ya bilioni jere gatanta mugwanja kumakere wendia bwandawa kiri kaunti ino kiri mbesa ino kaunti ya Meru rigwa tokethirwe na deni ya milioni 80 na kenda ile itendeye kiri nkiameno kaunti ya Thaa Nithi na kigo tokethirwe na deni ya milioni 48 kaunti ya Thaa Nithi bado kigo takotaimia kaunti ile jithire tujina ngwataniro Mbega na Kemsa Kiluguri na wende bwanda ino. Chair, as of yesterday was 2.7 billion Kenya shillings. But Chair, this being a revolving fund, because we run a revolving fund, account will pay what they owe today and get goods tomorrow. So you cannot say absolutely we will have no debts with the counties because they will pay and pick. Chair, what we can guarantee Kenyans is for products that are sold through KEMSA, we ensure that we do proper quality assurance for everything that comes. And Chair, our competitive advantage of any other person in this republic is usually on the price, the quality, and our ability to deliver to the last mile. Kulingana siyo mugwateri wankiamene ya Kemsa Andrew Mulwa ulakolage mbere kamiti ya ngwatanire ya bunge ya Senate nkiamene lekili mutaratara kwa gerithia uguri na wendi bwandawa. Chair, the other reforms that we are doing is the issues of procurement. We believe that if we are able to streamline the procurement processes in KEMSA, we will be able to address 80% of the issues that are in KEMSA.
Nkia mene ya KEMSA kiuga kwa thaini gutarasara nene nyuma ya ndawa bilioni 1.8 ile jare ngore kenda gutumirwo ni antu kuthukanga na kirenda wa ino bilioni 1.8 ni jamurimo wa mukingo. Nkia mene kiuga bobo bwekarikire nyuma ya ndawa ino guthensua ni ngwataniro ya kimandigoro ya gima bwa mwili. We also have now what we call dormant stock that is not moving. This is mainly, and we have about 1.1.2 billion of that. Mainly is COVID. 969 million of this by value is actually COVID-19 procurements, the PPEs and such stuff. The rider question from the chair is, why was it imported in the first place? Because at the time we did not know that there would be a switch, so it was imported with the intention to cover the country. We usually buy drugs to cover the country for at any one point to have stocks for 9 months. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, rangi wa Kathinya. Kathoshe mwanya muno kiewe Antony na kiwe mutegeri no ntobwa kwithira witete ambere na kurumira ndeto cia Weru themwa tone kanya kambere gakunogo kanini ugeta kurayito shokirete na ndeto nkoloki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya tona na jangi jama ingi rugora Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wewe weekendi ni ya kazi. Beba weekend ya kazi wewe, weekend ya kazi. Weekend ya kazi. Weekendi ya kazi. Zima na washe. From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV, love it. Oi, masa sopa, tatigo esira no kumakaugo. Vale ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe.
Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Gakwata ogeni orengi na katho cia mwanya muno nonto bwa kwithira wetete ambere na kurumira Nteto cia Weru thaa imwe twicokirani ati kuthuka kwa barabara nio thinira yete nene buru kurumira kirio ya KCSE akiaria DCC Machira na wete barabara imwe itiwitirika muno uri kwithirite na itharimo bia mpura na wete gutithirite na waya kana wamba boigerio kima skuru nteri utonga skuru imwe akiarito bawatikanire na thimu endu otekio kirari thimu ne ukikuonania waya kana wamba Matimogami na tumenyethie cio. Uthuka kwa barabara kiri gicigo mbunge kia Mara kuratwika kangata murimu egego na nkinya kironda kia muteneka. Kiri kigerio gia KCSE kira kithiete na mbere kagita gaka. Kwanzia siku za kwanzia paka mahali tumefika saizi hatujakuwa na changamoto au issue yenye tunaweza sema ni out of the ordinary. Tumekuwa na smooth sailing for the exams. Of course kuna issue ya mvua na kuna sehemu ambapo routes zingine ziko na changamoto kwa mambo ya usafiri, lakini hata hivyo kuna mvua, kusipokuwa na mvua tunaendelea na mtihani na vilivyo, na mitihani yetu imefika kwa wakati. Kuringana na DCC wa kaunti nini ya Mara twe Machira Gathongo, barabara ya Katharaka Nyinga Mugumango na barabara ya kuthibwa kare icho irari nthuku nkurukia mona kwithirwa barari na nkari ndito. Zile routes ziko na changamoto, tumejaribu kuweka zile magari ambazo ziko na uwezo wa kupita hizo barabara maji ya kwenda Gaita Mukoi, na as at now mambo inaendelea vizuri, pia barabara inaendelea kukarabatiwa kutokana katika hiyo route yenye tuko na shares nyingine zaidi ni pande ya Kale. Pale barabara iko na changamoto sana, isipokuwa pia tuko na gari inaweza iko na uwezo, ila tu tungetaka pia kama barabara ikikarabatiwa kwa wakati huu itasaidia sio mambo tu ya mtihani peke yake, kwa sababu wanaishi pia wanahitaji kusafiri kutoka kwa makwao kufika kazini au biasharani zao au kwa mambo yao yote tu ya maisha ya kawaida. Ashira ugete amwe na bubogotire thineroneka kiri kigerio amwe na gutwika cukuru ya secondary ya Rumande secondary iragwatitwe na thimu wa kithirikagiria gutire mantu megigeranio marethirwa thimu ni reithiete na mbere guchunkunwa. Katika harakati za monitoring exam tulipata ujumbe kwamba kuna wanafunzi walipatikana simu Iroma Day Secondary School, na for clarity sake wale wanafunzi walipatikana na hizo simu sikuwa simu 5, walikuwa na goja shift yao ya pili ya kufanya chem practical, na
tuliweza kushirikisha officers kutoka DCI na wakachukua zile simu. So far, kulingana na uchunguzi wao, hakuna material related to exams zilipatikana au zimepatikana kwa hizo simu zilipatikana kwa siku hiyo. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mogambi. Tugĩta na mbere ni ati nturene ya thimbara na nkulukie 50 bakongwiri nyuma ya kwantu banene amiro ibetete ambere na kurombo batate anilia Buronto ire bwantano chekimero kukierekana kwina mantu ya meya ya ramunto aumbikia kuromba kionto ire bona ya kakitharimo kiotoro bwa mwana. Dennis Mugendi no karima mburene ya atumenyethie ciona jire kinyanirite. Ora indaka ina dintane itulite gande ne kumantano ne sia onture bwa Ameru area iringitwe irane mutani ari nkuma Patrick Mutembei tore ne anjali ne athimba kanuni gembe South nyuma ya kwithurithiritie ntuku 14 cia rutano. Oyo ne mamie donto mugaiwe haleluya ndingere monara donto mugaiwe haleluya mona nombere donto mugaiwe haleluya ana babu gona ndanjiririo tana tarikinya gisene kya maragara turi athirwa inyomba ya ntane kuritanirwa mantu ye muturire na mukarire mbere buru gutia murungu kwathikira na kweyagitio aciari na ntubangi mugongone wita na mitugo imega ona kinya kura bathome masukurune nuntu mutane nuri biawe bitumite mbanjiririo tana ntano isi ya Kemero intano ira chambere kwa ndonere onto ya thai cha hospitali wetanira mona nara gwatuika na mwachi na tena discipline ate nya atirimana na ntukeyo gwatuika ate umesimu atirimana bethe kana na baroina ya mainge ya thai sana bibi endelete muno yandu ana baba otandiro hospitali ya onto makasini yaba witana makasini kana makusu ya thai bate umenya gwathurana ibe biotomaona bonde baretira batena metaratarire kubua na ntobo kwithira ibate theru ntira pere urantano cia Kemero cia kari ciera aciuranawa ndu thai muntu no kona muntu kiombe otanirite kwake ukeya wina thina ena tuwe wita oye borisi ne na kisaria tura uai kianini angai muntu oi muntu okweja ni muntu okwethire kinya ari o murungu akeya goya mwana oke akeya munenkeria na amwera ntanira na inya okiona na mindi akiona no gona tona tu ora twejire kwanje nya to mwato tu ne angi no gona ntanete turenye etebuja buji no gona thai ka to kondozo Kemero kiato ana bagetha bakemenya sister bo bagetha bye heshima kabisa lakini tano ile ingi weta watirimana na antu nara bate kwa nyantu bakoroke bo heshima endre tano cia Kemero utokwira Patrick endele na mbere na njira weu kabisa na bo Ameru bakuromba gucoka unturene bwa Kemero buria burumiriri mutani pati tonto mucoki kwao ati ngondu na kumagwa ni gucoka gwa watu yote wazazi wanjaribu kuleta watoto wao wataidiwa Kemero ili tuendeleze mila yetu. So that mimi najua mtupa mila ni mtupa nini? Mwasa mila ni mtumwa. Kwa hivyo tunataka kukamata Kemero yetu ili tuendelee naye mpaka siku za mwisho. Sawa sawa. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene anjali athimba wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru. Beo mbithi bathato kumantere che matakiri wadi ya Nkondi baithulete njiro ya kuringa ruina generator te utumira beterori araba utumira ngasi ya kurua bawete bonire oteabo kulokira mutandao yo TikTok mbere yo yokobya bakiwa kuremana njira hii kubatethetie kunyia ngarama nene kumane na witia kwa goro ya beterori iborete mbeo mbithi bangi utumira mitandao kuthoma mantu yara yombekio batethi oturone ya burato tarirwe Paul wakabithi.
Iba okurubo gatigati kuma Nteto matakiri wadini ya Nkondi Tharaka South Sub County barehende nkuru kibombite kwirutaniria kiri urimi obo wa nyanya ntere ino iguru twathugania tona ibwaga muno turimite twambirie na 20/20 twathi tukenanaithagia urimi mpaka watuika thaino tukurima Kenya kulingana project ino yetu tutumirite 1.3 lakini tukanjira guketha no tukethe kuma 5.5 kirithinira bakurukagira bakwanjiria urimi bobwiwitie kwa bei ya petroli inde nontu guchugi ko banta kumbana baracheria njira bura bomba gutumira ngasi bantu petroli nikingo bomba kunyithia mbeca iria baithagirwo bagitumira kagita karaba gupampuro ikuma muroni TikTok na to connect batonete to connect batonete ya tuteria muno nontu pande ntuo njerete Imwe ya tumagira maguta mangiri 3,500 lakini ngasi nukuringa ngasi imwe nukuringa neyogo ntuko inya ko referi ngasi chiringana ntoro bande kirema wogu twatumagira generator tona generator ni expensive we twachugia tukuma ki 20/20 twarimeke mwana stima watuka steel ni expensive kidogo twathi tona ngasi zietumika twambirie tumira ngasi tukwambia tumira ngasi very cheap icha tutethirie muno twa cheap kurima Kenya tutetegitie ka tukarikia na twarima twarikia thaino ituketha tukona twina machiaro mega aguno twaire ku realize that gas no itumike kurani generator na idea enu twamikuria na mwanka thaino ende itumbite go convert generator mbingi muno watuika iritumira gas bantu wa maguta mama kawaida anjirite na makinya 20 thino baririma ega nkuruki 5 makitika yedo embega ya nyanya nonto tubaba ingi Tharaka beta ya boa isioro bantu etoka jiando na gugu kuthio chwa nyanya nogo na ikio twatikia advantage kuwa no twande nyanya atizi wago kwina challenge yenu niyo challenge ya na Tharaka mono nontu nyanya na gutiri arimi baingi ba nyanya tubagira nyanya kajiando nontu twandite Kenya na gutige nduwitia womba kwaga mundani uyo twina ngwao turuthite nyo no tugure no tumutere kinye fesara twatuma mariti tukaira Mombasa twatia kujagirwa ande ile tomba kwa mbesi mbingi twatukwira ande tuturale mpena vision endaya tukumba kutuku ukeranire na bwana Patrick urana agronomist county ya Tharaka Nithi na orankuru kethiritwa kibanenkagira mataro ma urimi obo wa nyanya batwi turiaja yo kuba support na tubatetherie mantu na ja urimi kiri imera bio ntheitu tubaeja utaram na ikenda mea murimi arima akarabwega ekira mbeca muko nthiguru yetu igakarabwega na kethiro ino kiri izi bwa companies batutethagira muno nontu ba young ground bagatu advise mathematic kono orange na itubatumagira ko wingi muno na experts baba ingi muno bari mitenya itubatumagira muno tanda kenge witho twini ayitwa kiremi kwina David Kiremi wa mukureto antakathoka witho ari mitenya kwa miaka 5 mbito ya ndaka ino kirimbe ombithi mtu na ugati na mbeca kurima no ambire 10/10 nkona ndaka chetu cha matakiri na cha Nkondi ndokyo tweke nyawi to nini lakini bengi benda utinda stare market batakwenda kuruta ngugi lakini kinyoka njire 10/10 ukamba ukalema ukawata tukalema kidogo ukanjire kuthokiongagira ciumire cione wira bureka libwega berutane wira ondo nigo ngambirie kurima mbere ndambia ikajiando wanthota wa mashuru kimana inondo ni ole mbwebwega ndakaria mundu omwe ndona ari maruta milioni 4 kuma ntorani ya matakiri wa dini ya Nkondi nkiripotera Weru TV Bitwa Paul ugwa kabithe Kathoshi mwenye muno kiwe Paul wa kabithi nonto boriboti utogeta na mbere ni ati thirikari ni ambiriritie weyani bwa machini cia kumia mpempiri ke yanokona chionde cia nthiro ya Kenya na arakari barumirite urimi bwa kimera kia Nteto cia Eldoret CS Medical Intore wete machini ira china umbani bwa kumia tani 14 cia mpempe ndene mathayeli yake cia tetheria bonene kunyigia sarira arimi bethirite bagio kumanyu mayo kitha mpempe beterete chioma Simofungwa
Minister wa urimi na ndethia Franklin Mitheka-Linturi rwari na rugorete mashini cia kuumia mpempe Eldoret kaunti-ini wa Sinigisho. Mashini egana rimwe akiwa bachikia ntere mwanya mwanya wa nthi urune Kenya. These are very serious equipments. They are expensive equipments. Na tumesipeana na ziko hapo na zinatumia stima. Iko na options ya stima, ya diesel na ya tinga, so mambo mingi. So technology imeenda juu sana. Kwa hivyo hapa mambo ya mafuta ama shida hapana. We have 100 dryers for the country. 100. Na tunasipeleka pali mbali. Kwa hivyo let this information get to the citizens of this country. Ukisikia mtu akisema injapatikana pande gani ya taifa, wewe niambie haijafika. Mitheka na itete mbere no tareri arimi atito mwanka murimi ompempe ikempempe KNCPB aibero kia kwithira kwino murimi akona akurirwa mpempe na nkolokie ngirinya no endie akiaguneke. We must be properly understood here that when government is putting in money is to cushion farmers from exploitation by whoever you are calling cartels or whoever it is. And we are not sio lazima upeleke mahindi kwa National Cereals and Produce Board. Hapana, if you have a better price than the 4,000, uza huko. Right? Uza wapi? Huko. There are very many private sector players, the millers, wako na watu wengine. Na itete mbere na kuiba idhuranite bakwana na ati onyage bombo leo ntere mwanya bokethira bwebubo ya kaitaka. We've learned from the few mistakes and the gaps that arose in the first phase. We are better prepared than before. So number one, I want to assure the farmers, kama tulinjaribu within 1 year na tumefanya hiyo kazi, this time round the distribution of fertilizer will be better. We have adequate supply of fertilizer, and we only tell you, do your main business, which is kwenda kwa shamba, weka fertilizer, palilia, tuvune, tumekuletea dryer, masto iko. So hakuna mkulima anapaswa kuwa na wasiwasi, sababu pande yetu ya serikali tunafanya yale yanapaswa kufanyika. Na muthia Mitheka na arirete mantu yegia arimi wichi andikithia mutaratara yura yuethirite yuetete na mbere. Phase inaendelea, registration is continuous. Na ilikuwa ya kuongezea nambari. Na kama uliregistriwa the other time, most likely utakuta kile zilikuwa naongezewa ni because we are capturing more data and more information in the second phase. Igerere maitha kuiya mburi ntereche na ikurio na tho iretirete iga nyuma ya boka bana na mabitha bokaria barabetete mbere kwamba kambi ntereo igukare kana ikurari na obwa nyuma ya muromo ya budoki wiki kago kiema kirwa kwaragania kiria KCSE kiragetete mbere agikira kirore kare osiezwa ntereo no wete oteri sasi karingwa kwina skuro rengi. Na kimako kinene kiria kiomba kwithirwo kiwatire antu obaingi muno kuma antere echa na thu na muno ntura ya Naikurio ni ati nombe kwithirwo kirio KCSE gicukuru ya secondary ya Naikurio kiangaratanirwe ni miriro ya rithathi ire kurigika antere ncha Naikurio ng'ombe cia iro wa mucie a Naikurio anaithie secondary ya Naikurio kubuda jukieri kia pompo tukumenya na uba pompo bibaga bata no ndo bagudwa bagombo ndura no ndo bamba be ira na baringe nyabundoki no ende kuringana na OCS Eric Koech ariuga gutie thina ikureo na kigerio ikithire na mbere bwega na nkorokia akiuga ukaria bukathi na mbere na kuongereka ntere nche Naikurio gutigira kigerio ikuruthika bwega. Nilifika mpaka kwa shule nikapata wanafunzi pia wanaendelea na mtihani yao na nikawahakikishia kwamba hakuna jambo lolote lile mbaya. Mahali ambapo pengine ilikuwa na shida ni bali na shule kidogo. We want to ensure hata kwa hii mitihani ambayo inaendelea kwa sasa itaendelea vizuri sana area hiyo shule ya Naikurio Secondary School bila wasiwasi wowote. I'll be ensuring there will be enough patrol in that area
gitumi kwithirwo antu bae na wasiwasi ati kiro ikiu kiangaratanirwe ni gutugikana kwina agwamba bwandithia bukuruthikite nterenu cia Naikorio no ende ya mwonogu mabitha abo karibe bumiria burempwe na utigira bachoketie mburi cionthe 63 ira ikwijitwe ni maitha. Security within our area tulirespond haraka, na wakati tulifika pale we were able to recover hizo mbuzi. Ilikuwa kwa jumla 63, na nataka kuhakikishia wananchi ya area hii na Wakenya wote ya kwamba usalama iko sawa sawa. Patrol team yangu na ya GSU, National Police Reservice na Adstoctive tuko imara kabisa. Onogo Eric Koech aliuga ati kinya uspindi no athingatanite na ndithia chingi chiyitwe entere gwaino ochia amutuati na arende kulingana noe ukaria bukathi na mbena kuongereka muno nkuruki. My OCBD is also ako msituni tukiongeza hizi akifuatilia ng'ombe za Wameru, na kwa hakika tangia jana the contingent security team ya Isholo, Mutuati na Samburu walikuwa wamesha recover ng'ombe idadi ya 29. Kumegebe North, Peter Class, Chabari. Kathoshe mwanya muno kiweni Kaos Chabari na kiwa mutegeri no ntobwa kwithira witite ambere na kromira Nteto cia Weru the mwatone kanya kange kanini gakunogo kanini itucokerete ogeta kuraya. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Oh, that's wonderful. And that is what champions do. Utaina feel fiti on GoTV. GoTV ndio inakuletea game zote za La Liga, Serie A, And it's into the net again. the Premier League, He has nailed that. na UEFA. Pata GoTV decoder at 1,999 shillings na 1 month max upate football action yote msimu huu. GoTV, love it. Guys, we need to Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kulete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakurejera mtu. Wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadhirenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount followed by your PIN number and send. For reference,
Enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. This festive season, see more on StarTimes. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news. Enjoy our new drama series Pink Ladies and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. StarTimes. Enjoy digital life. Gakwata ogeni orenge twishokerania ati munini wa rais Rigathi Gachagua noretie rwang'iro chonko na ungumani rwe SCC kwa ya kandarathi maabitha beno menyo bwa mbecha rebo chonko na makarika yothwanirwa bwa wamba bwa mbecha na wete thirikari ya Kenya Kwanza nitete ambere no chiomia kuonokia Kenya kuma kithina nenera yatiero ni utongeria bwa urumwege wa Kenyatta akionekana kuthetera rais Ruto na kuwa ati bahati kwa ando egi. Gachagua rite ya oria minister Baile Baruto Baromeri igesanga kia biashara ya mauta. The theme of towards a future ready accountancy profession, and I want to say that EACC, DCI, please, for you to deal with corruption and economic crimes, hire professionals in every field as your investigators. Have accountants, have procurement officers, have bankers, have all sorts of professionals for you to deal conclusively with economic crimes because they are complex. And I want to say now that we have agreed on police reforms, we have agreed that we'll have a cadet entry so that we attract professionals, so that you enter at the level of an inspector when you are professional. I want to encourage professionals across the country. When we implement that reform and there's a recruitment, please accountants come to the police force as a direct cadet and come and help these people to deal with issues that are complex. All those people who are criticizing President William Ruto, they need to be honest. Are they telling the president and the government not to honor the debts that we found? These are debts for the Republic of Kenya. Although they were not committed by the present administration, they were debts committed by the government of the Republic of Kenya then. You as accountants, as business people, you know, in simple bookkeeping, there are assets and liabilities. We inherited the assets. State House, my office, vehicles. Fair enough. What about the liabilities? We inherited them too. Huge public debt, 9.6 trillion, 900 billion pending bills. Eurobond, 2 billion. Accruing interest between 12 to almost 16%. Those debts must be paid, and they'll be paid by the people of Kenya, not by William Ruto or Rigathi Gachagua. It is the people of Kenya. Us being part of Kenya will pay through. Ekundi kia Seafood Kenya ikithuranirite kiomano harari nkulukie gana rimwe beyete amuna kwa thomotho kuyantano chiari akiare mukaririete wekundi kia Margaret kiara no wete kwino batu bwantu bonde kuwatana jera kurwana nontwire bono ntukwina ntere itare kotana andabari.
babune ana abare ganare 13 kuma wandi ya Kirangondu bakina andwembo cha kumeneria ntano cia na bare nyuma yao kwithirwo barutanitwe maurutani makoregana na ntano ciari kwegita aria kiumia akimwe ni gikundi gite kithirikari gikomekana ata Seaford kira gitongoretwe ni Margaret Ikiara na ende ana baba bongo ibareganite na ntano ciari mwana uyu nathithero thuruma rira kugito mwiri wawe ikwethwa na kumuthithia thuruma nene irio batu tugumuitana na mugambo tutena kirunya nikena mwana uyu ethira ai mwekoro mumeru uju kabisa imwekoro mumeru tani kira kyate tani akikirunya so ankauga atiri aciari beto barabare bagwate rutano ibetho bakimenya ana beto ethwa twenda babakira ngondu ana 113 ka egana na 13 tukenderea kubathingatira tukenderea kinya gwita aciari bao nikenda twethurwa twino rumwe nikenda tugeria kuthiria ntano ciari miru yetu joto miru yetu ne saitawa ere imwe ira cina ntano ciari dano stick obuke mwana mware bibi kobuke thoma kenda akamba uitethia maishene yawe na komba otoritana mantu amainge nonto na life skill ira sikomba ototethia kumeanatia tokomba solve thina cietu ndene maisha yetu sikomba otoritana mantu amainge kuhusu nyantano ciari ira ciakilukiro ikaita ciatuonelia kithomo ikio kiabata na kikomba otoritana umuhimu bwa kithomo alafu rengi nkosokeria nkatho aciari betu nontunya boto opportunity yetu aeta na bakomba to support fully ending kuromba bara omware ara wendhiare ukareka right ekwenyethwa na walira thirikari ya Kenya yabangite kinya mwanka wa 2022 gwithiro gutie mwana wa mware gutanwa anthiguru ya Kenya kuringana na Ikiara temo ngobataka ki statistics ciao ntando ciari tiromba kuthira temeru ake Kenya yonthe na ratukwario u atukwaria tukiugaga atiri muntu wonde ura witikitie rutano rutena mwana atugwatanire njara nikenda tumba kuthiria rutano rwa mwana omwari ituije mono rutano rwa mwana omwari ka rutano runthe kiria meru rware mira cietu na mira cietu chinya gukua lakini batu turi antu baba kwerewa rutano na rutena maana itobweri kugwatanira hamwe tukagerere kuri guitana kinyanto baraba gweta rutano tukabonya maana ja wike mwana skuru nkorokia gomotana tonto rutano ro certificate era ejawa ya rutano ro tendo aruikagia na hoteli bas na ndreu my assistant chiefs bobele na woni itongenti pio na oteka na katanwa na kotanwa no kotin kutana mwana musiari mutani bonda no kotin na awo tesia kwareria no tesia kwelenka na batu tore aciari to batu take initiative ekwono te mtoko dhulumiwa kana kakale kana very sensitive in the community na tore aciari batu ito twisie umuhimu bwa kana ka ukare mwa kumenya maana kana ka kuka kamwale no tambao we muciari no bati kumenya eshimarera retorao kanto kara kuwa mwana orete abwethirwe katena maana itare a digital to focus on other things temanto yako ria to sumburete twana na kinyama kanisene tukaria na pastors beto badia bakiubiri ora bakubiri roteto rwa murungu batubiriere kinyamburuo rutano rwa anabare batueke batotano na oteka atano renge akira ngondu I assure you that oteka atano renge akira ngondu na nito meorete eke ya kamili Kumantere ja Kirangondu Gebe Centro, Betan Class, Chabare. Kathashe mwanya muno kiwe ni Class Chabare kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira be kinyanilia Nteto cia Weru thaa imwe Nteto na njira kinyanirite wona chiloma bwe ya thaa ithatu na nusu mbeto wa Winnie wa Kinyarwa Antone Amorin kinyana mwana leto mathithio tukobwerwa rio karibu Orin kome